Anya laki din! Amom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manen aya dayta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya. Saan ko naktumot? Diyay nga ron na buyak iti Facebook, kat saan ang nagpante iti napalpalabas ang paruatawan. Kita ang kat nagsasaro no ti swerte na. Yak amuking ka oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawan, 5 nga aldaw asa anak nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimong. Saan ka mairanod ko naktumat? Malawinan, kukwam lang nagswerti ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilot mo inton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga nagtitangdan mo anak iraraap. Kinakisiksik ka, itinapalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy ngamin amin nan. Anya nga ita, awan lutwo mo inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manaypod into no December 31, aging ga into January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan kumare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no ang nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas abaro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto laang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Awanan, natuluyan sa amat na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasim man, tasaan ka nung nga agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day jet awan makukwarta na kidi, ha? Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasaruno mo ti pakitang tangdanan na itinapalpalabas alawas. Nagsasaruno, nga marin nabiim at mapmapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti, tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Hinton kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay Ay, no sumrag ti ay na, yakam mo. Yakam mo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrag, iti panunot na. Sapay lang kumaa, ta saan ta akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat at da sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya lang unit ikatkatawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay man nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nun nga agpanti inton baro atawan. Anya laki din da di ako marik aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka nun inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nun nga agpanti. Tapno dago sa sumbrag ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na ngayon nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka nun nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka nun matitibiyag na. Diya alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na Isu at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan ti panunot na. Apo bigbigat nga agsamsampay ka itilinabaam aton niya. Ha? Ay, wan na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wan na. Underwear ko dagitoy. Inlabak amin nang taidolin ko iti 4 nga aldaw. Aniya, taapay nga idolin mo iti 4 nga aldaw. Sa anak nga agpanti manipod inton bigat, aging ga inton no January 4 na.
Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sanak nga gang angaw nana, pudno ti ibagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaang. Ha? Nadadaal sa amot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, daimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da nga glutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handa ta, salay. San nabali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Anya ka din na tangararamidan mo. Kayang-kayang ka, sakit awang pay pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak nga agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amot ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tatawa, makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberberok ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Ika man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay? Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kahit kumusta nga eh. Anya nga mo tinlutom, tumayak man mangilaban. Anya ngay kumatiloto kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan Kaslakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Yamot. O, ay kamot abaklamat. Ay siya, Diyos mio garapon. Anya ko kayo umuntol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpante. Impay-paisok adi. Tapno sumunok ti swerte kunada nga rod ya. Ay, tsak amuna niya tibagakyan ka, mare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakapapay laki di tayo tangat aramida. Si kakit dimot, anya ngay kumati nakababain, kat awan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamugan ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na day tangat aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Kunaklakit din no angawlaang nito niya day jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag Ay. kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Kawanan ba yung na babae? No, kasta parbasan. Ay, una yan. Anya lang, di makunadagi di makakita king kuwanan, no, kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin kuanan? Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. Saan ka nung agpante? Tamang sumrik ti swerte, salbagid eh. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga at naglaing to mga aming agsugal ti awanan baing. Anya laki iti. Hoy, tapno mo to niya. Siya nga sa amom ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim matagpanti ka. No niya launa iti pagkakastaan. Si kakit di mo, Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ama iranod kunaktumag. Anya? Nagadungay bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumpare. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Manipod ka na kwada. Gapoy ti kas na ngaramin mo. Tapno amumot anya, Danilo. Uraan niya pati bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isudat ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itabaro atawan. Maawatam! hay jak amon no niya pa iti bagaking katon niya.
Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasim! Kaya ka. Hindi pa rin mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puutan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasi nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di awanan bain nga utot. Kakalakyan di utaw. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na ngayon taray dito? Masalbag. Anya? Naango na siguro, bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, Nuhapay kami na, saan ka nagpantay? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ka lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga, ti kinagat na. Maranak na, hindi nga utot pala, palak at talaga. Mayagas ko ngayon, awan na. Awan may tulong kuking katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dayta nga naramidam. Barang iti sumaruno, akagaton iti dayta. Itaraynan dayta, manimanay mo. Makapaikawa mo niya. Awan mo tinito niya amaran na at dito'y Teresena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw, tinapasamak kan kwa na. Ha? Abi na na. Anyat na pasamakin ko na. Kaano kinagati utot, ti mabagbagi na. Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot, iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang, tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, diyak mo na niya tibagak nana. Noan niya launay ngamin, ay, ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga. Atapno ka no agswerte, itapa no atawen. Ngaman nga ita, kinagat lang nga ti utot ti ma... Ti mabagbagin. Dahil tangarod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya agpaiso? At apay nga mani-manina? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot dayjay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpante? Anya laki din. Aday ta, kumare, agpakapaka ka lang arode na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga, kumari. Naimbagki di mari takinagat na laang. Saan na ka nga intaray, dahi ta kakaiso, na amanim-anim anakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibipay. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Aywan, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. No niya lang amin ayamo. Ito niya tinanakan mo. Ala, husto ko man, kumari, tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Tiawanan ba inday di nga utot? Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, naggay kaya nga saan ang nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinatab ti utot na kakaiso na amanim-manim, kumare. Imbaglakid din ta kinagat na laan. Sikakit dimot, kumari.
Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagati utod dita mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat itan. Nagpanti akon kumare. Ay, naamok la kumakasto iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagati utod dayta. Tapno mapadasam mat tinakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga minpatpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimbang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon dayta. Ngam na agimpeksyon. Diyak lamon to niya. ay na, saan kumamot amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mo lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din dayto eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.